teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Ayo ikuti Habibi ya teman-teman, mencari ini teman-teman. Wow, kita mau mencari ada apa ya? Wow, di sini ada mobilan teman-teman, sama boboiboy teman-teman. Wow, ada boboiboy apa aja ya? Ada boboiboy Wow, ada boboiboy api nih teman-teman. Wow, sama ada boboiboy angin teman-teman. Wow, sama ada boboiboy tanah teman-teman. Wow, sama ada bus sama truk teman-teman. Wow, mobil molen tuh teman-teman, mobil beko. Oh, ada mobil beko sama yang kayak itu teman-teman. Wow, ada lagi bus Tayo sama Lani teman-teman, yang merah hijau tadi, yang Gani sama Rogi teman-teman. Wah, kita cari lagi ada apa ya? Wow, di sini ada Upin Ipin teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh sini. Kita cari lagi ada apa ya? Wow, di sini ada ondel-ondel Betawi teman-teman. Wow, ada yang cowok sama cewek, ada yang cowok sama cewek teman-teman. Wow, yang ada lagi bobo teman-teman. Wow, rasa vanila teman-teman. Wow. Wow, di sini ada Pop-It dinosaurus sama Pop-It zebra. Pop-It apa ya teman-teman? Ada Pop-It kuda poni sama Pop-It burung hantu teman-teman. Wow. Kita taruh sini teman-teman. Wah, kita cari lagi. Ada apa ya? Ada apa ya, teman-teman? Wow, di sini ada mobil balap yang warna merah teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, yang biru ketinggalan nih teman-teman. Wow, nih yang biru, mobil balap yang warna biru teman-teman. Wah, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa. Dadah teman-teman.